Došli u kanal Matijal Gaming. Danas ću vam reklamirati najbolje kanale. Meni bar. Evo, na prvom mjestu mi je Marko Kops, King of Hell Show se zove kanal. Vidite. Sada tražimo drugi. Serbian Games BL mi je drugi. Ovo su novi vidite što nisam još gledao. Da radi, to ću kasnije pogledat. Serbian Games BL mi je na drugom mjestu. Treće mjesto mi je HCL. Kriv. Samo HCL HR. Eto vidite. HCL HR. I na trećem mjestu. Ima onda Muđa ima imate Muđa. Sada Adan. Muđa mi na četvrtom mjestu. Onda Adan Bro. On je isto jako dobar. Nije sada ima puno pretplatnika. Meni on dobar. Trebao bi imati po meni više pretplatnika, ovo mi je premalo za njega. Dobro. On se nalazi na 5. mjestu. Čekajte koji još ima. Dobro, evo ga, nije. Eto i on je dobar. Ima tu i neke vježbe kao nešto tako. I on je na 6. mjestu. Sada. Full TV mi je na 7. mjestu. Oni su isto jako dobri. Nisu uopće loši, jako su dobri. Sada vidimo ko još ima. Čekaj. Da. Ovo treba razviti razmake. Evo i Dante DM je dobar. On je isto jako dobro, vidite 6.441.464 pretplatnika. Stvarno puno ima. Ja ovo neću imat nikad sigurno. Neću imat ni 5. Ja tek imam 3. Čekaj, on mi je na 8. mjestu. Tako. Da, 8. mjesto, još 2. Sada treba naći neke. Da. Evo ga. On mi je dobar. Vidite, mislite da on ne igra igrice, a igra on igrice.
5. Nastao 9570. I još jednoga. Čekajte, možemo. Znači, čekaj da pogledam kod sebe. A da, i Nogatu. Mi je dobar. I to je bilo to od ovog videa. Vidimo se jutro. Tada... Drago, nema veze. Do tada vidimo... Do tada... Bak!